Kaning ebanghelyo ha, usa ni sa akong sigihag balik-balik nga di gyud mo ganahan mo uyon. No. Lakat og ibaligya ang tanan mong katigayunan og ang halin ihatag ngadtos mga kabus. Ganahan mo ani? Nga. Lingo-lingo kita. Di madain. Nya mao na siya nga ingon Diyos Kristo portig yung lisura sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharias langit. Kinsa maning dato kanang tawo nga nahigugma sa mga butang, mga bahandi sa kalibutan. Dili na ni magpili kung daghan ba kag bahandi or jutay, basta nahigugma gani kas bahandi sa kalibutan, ang tawag sa Ginoo nimo dato. Nya maglisod jud kag suod sa langit. Ni pangutan-an na imong tubag, ay imong tupad. Nga imong tupad ba pangutan-na? Hinaon sa man ka, dato ka o pobre. Okay, pangutan-na. Dato ka pobre. Basta nahigugma, bisag usa lang kabutang sa kalibutan nga imo jong giangkon nga imo. Nya mura jud kag mawili ana kana dato ka. O mas sayon pas kamilyo paglusot sa lungag sa dagom kay kanimo pagsuod sa gingharias langit. Mo na nyaon saban, lisod ba sudlon ang langit o sayon? Ito bang porting sayuna basta kabos. Basta kabos ka porting sayuna sa langit. Pero dato ka porting lisura. Mo na ito bag ana. Mingka daghan mo di pa dito lisod kay sudlon ang langit. Basta kabos lang ka, ringless ka, di ka mga hit. Basta kabos lang ka, pero dato gani ka, congratulations. Di gyud ka kasuaw. O makasuod man tingali property laging lisura, gisayonan ka ang kamil mulusot sa lungag sa dagom. Sayon pa kuno. Maubitan ng nahimo ng idiomatic expression kung magkalisod-lisod gani ka sa papasok pa tayo sa butas ng karayom bago tayo ano ba ikaw mo kuno isuod sa lungag sa dagom mas dako-dako man ang kamil ninyo na adto man kog hulilan daghan man kamils dito ang kamil ana lapaw na nato na ngita og tungtunganan una ka makasakay to yang buko-buko nga gaana lisod pa jud kayo kay yang buko-buko gaana ba pero og pasudlon kuno nas lungag sa dagom masayon pa kuno da magdato pa mo dili na ningon ang mga apostoles kinsa ra man di maluwas Lord ngano man kay silang tanan nahigugma magyus bahandi sa kalibutan. Nakaingon si San Pedro, kinsa ra may maluwas nga kitang tanan pulos bang kita nahigugma aning mga butang sa kalibutan. Ana, yan ingon des Kristo, dili ni mahimo sa tao pero mahimo sa Dios. Ang pasabot di ay mudawat ta sa Dios. Kay kung ato siyang pasudlon sa itong kinabuhi, awa na ang tanan pwede nang himuon. Mo na pagpasod ni San Roque ni Jesus sa iyang kinabuhi, awa na siya mahigugma sa iyang bahandi. Pagpasod ni Saint Francis of Assisi ni Jesus iyang kinabuhi, gibiyaan na niya tanan. Ang problema lang sad karon ng pangutana, di ba ka maglisod si Jesus og sod sa imong kinabuhi ron? Imong pasudlon o dili? Kusga pag yun. Hambugiro mong dagko. Si Maria ba, mahal nga birhen ba? Iyang gipasulod ang Dios. Ingon ta lang ba in general, iyang gipasulod ang Dios sa iyang kinabuhi. Motong pag-ingon gyud ni Anghel Gabriel, magmabdos ka o Ginoo. Ingon des Maria, matuman din hikanako sumala sa imong pulong. Ang pagpasulod sa Ginoo nato nganis nato mao ang pagtuman sa iyang pulong. The decision.
Kana bitang uban mayon ko nya musunod ka sa Ginoo siya maningkamot lang pader nako apatay ka diha. Ang imong desisyon maningkamot. Unsa man ika maoy saligan aron makabuhat ka sa sugo sa Ginoo. Dili oy inig pangutana nimo musunod ka sa Ginoo dili. Ingnang oo. Ingnang oo. Ayaw pag imong maningkamot. Ngano man day kamao ka? Makahimo ka? Di oy. Ingnang oo. Pasabot, inig-ingon nimong oo, so dayon na siya nimo. Nya inig-sod na niya, ang iyang grasya mo imutabang nimo. Kaya ako marong pangutanon, saman, muangkon pa mo sa inyong balay nga inyo o dili? Di na? O maingon ka, dili na pader. Musuday ng Ginoo nimo. Iguli nimo sa inyo, magsige na kag-ingon, di na ni akong balay sa Ginoo na ni. Ana. Abot ang imong silingan, gisunog na imong balay, hala Lord ang imong balay gisunog. Nya kay naamang ko magpuyo sa imong balay, nya gisunog namang imong balay, maglakaw-lakaw na lang ko ani. Mangita na lang sa kug-asang balaya kun nimo pasudlon. O di ba? Ano? Nya ganahan mo ana or mukiha gyud mo og arson against atong taong nisunog sa imong balay kay ako tong balay. Kusog ra ba kay ta ana? Ako gutong balay. Ako gutong gigastuhan. Ug mao ni ang hinungdan nganong dali kay tang makasa. Kana bang magsigi na tagpangangkon nga ato. Nya ang kasagaran ra ba natong angkonon nga ato kanang makalipay nato. Kana bang makalipay ba? Ang kuno na nimong imo, ya kanang dili makalipay, bahala ka diya. Bahala ka diya. Ana. Pananglitan anang kanibang tao ba imong silingan? Nganang tao nga magsigig tabang nimo, ang kunon ra ba na nimong imong amigo? No. Ya kanang kasigig libak nimo, unsay may imong itawag ana? Imong kontra. Nga karon panahon sa paghigugmaay, kinsa may imong higugmaon? Kadtong imong giangkon nga amigo o kadtong imong giingon nga kontra? Una. So ang nindot yun di ta mangangkon aron dili ta makasala. Pareho gud ang imong lawas, ang kuna ng imong lawas o nga imo na. Kanang imong lawas ba? Ang kuna, di ba i-dominate ka ana? Ang tanang gusto ana, imog yung sundon. Kanang imong lawas ba? Nya kanira bang gusto sa atong lawas? Murag 99% padong yun sa sala. Kaya pag hunahuna diha gusto sa imong lawas, kana ba yung makalipay, makatagbaw nimo ba? Di ba padong gina sa sala? Bisan gani kaning pagsimba, o ang imong lawas mo igatok mo di mo ani, makasagyo ka. Bitaw, kaning pagsimba ba? Wa mo kay ba? Basta ang imong lawas ng igatong, ganahan man jud ko mosimba, ana. Ganahan man jud ko mosimba. Mura magdili gid nako mapil nga kumpleto akong adlaw ug di ko kasimba. Nya karon kay ang imong edad lapas man sa protokol. Wa man muhaom sa protokol. Ingon bata pa man ka, ayaw pagsimba. Kung di pwede, di pwede, ngiga ko na nila ko. Kanang paria diha, sige ko. Tiguwang na ka, ayaw pagsimba. Ingon, di pwede, di pwede. Di pwede gid. Ako di ko pwede ana. Bahala na. Unya, ang pagsupak nimo sa authority, di na sala di ay. Ha? Sala dili. Unya, sige kag simba. Unya, ang imong pagsimba sala di ay. Ano sa na? Tarong pa ng pagkasimba? Ikara sa ni simba nga nagsupak-supak sa imong gisimba. Magsikingon, I love you Lord, I love you Lord, pero I love you kung ingnang di ko mo simba Lord ha. I love you magyud. Ana. Yung Ginoo, ako'y nagsugo sa ngalan sa simbahan nga di sa mo pasudlon karon tungod aning pandemya. Ako'y nagsugo ana nya sige kag simba nako nya sige day kag supak unsa man kag klasya mura sa kag imong
Mura kag bana ba nga nagsigingos imong asawa, I love you day nya tamparos naman. And I love you very much, tamparos naman ana. Nya unsa isultis asawa, dili tumanon pero magsingon I love you. Unsa may itawag sa imong asawa nimo? Kana kong bana buang. Ana. Nya kamo dili ka. Ha? Di ka ta mahingan lambuang ani. Pawita na nga, ang katawa ko ba, magsiging simbas Ginoo, niya unsay isulti sa simbahan, pinaagis pari, supakon. Ang pari pa'y nganlag, way ayo. Nga, unsa man na, langit patana. Mao na nga diri sa unang pagbasa, niingon gyud nga, maghinulsol ta. Ang pagbasol, mo importante. Kung makasaha ka, hala, pagbasol. Pakigulis Ginoo kay wa gi sala nga dili papason sa Ginoo. Pagbasol. Munang ang kinabuhi sa matarong, unsa tay gingon? Ang matarong malipay, magsadya ug maglipay diha sa Ginoo. Ang matarong ug kinsa man ning mga matarong niingon diri bulahan ang tao kansang kalampasan gipapas kansang sala gitabunan. Di ba? Pasabot kana ding taong matarong dili day na ang tao nga portig yung tarunga. Kana ding tawhana kanang kamaong muangkon sa iyang sala. Mapaubsanon nga muangkon sa iyang sala ug desididong magbag-o siyang kinabuhi. Kining batanon nga niya dinis atong ebanghelyo, matarong man siya. Gisayunan ka ato nga hashtag gani ang katong na po kasugo ba nga gimensyon ni Hesus nga niingon si Hesus, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura imong mamagpapa. Niingon siya, Lord, kanang tanan ako ginang gituman sukad pa sa akong pagkabatanon. Unsa may tawag nimo anang tao nga kusog ay mutuman sa 10 commandments? Hiwi o tarong? Purting tarunga. Pero pag ingon ni Hesus, ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, nilakaw siya nga masulubon. Ngano man, duna siya sala nga dili niya gustong biyaan. O unsa man na, kanang sala sa pagka materialistic or pagka kalibutanon. Mao na siya sala nga kuyaw kayo. Kay doon na ba na siya rason? Nya valid ra ba ng rason ana? Usahay gani, legal ang rason. Peragod anang magkinihaay na mo ngadtos barangay or ngadtos korte tungod anang utlanan si yuta, legal ba ya na? Siya di abi ako'y titulo. Naabi ako'y titulo. Sukda. I-trace. O tanawa, ako ginang yuta, nganong imong nang gilahap diha. Di ko makatarunganon, nga ikihati ka, nga ako maning yuta. Sakto kay na. Wagi problema na sa legality. Pero dirita mo dagan sa morality o sa spirituality. Unsa may sugo ni Kristo, kung dunay mukawat sa inyong butang, ayaw nagbawia. Ana. Nya, sunod mo na. Tutok lang ay. Mauna, maglisod ang suod sa langit. Nya di man ta ka maong hinulsol ani nga naman. Ako na noy maghinulsol. Ako nga sakto, ako na noy maghinulsol. Ako na noy magpaubos nga ako may sakto. Ana man ta usahay. Ako nga pare, muampo ko nang mutahod ko ng sakristan. Ngano gutaon? Ang sakristan mo imutahod nako, dili ako. Ay pangayog pasahilo pa der kay nasakitan na ba tong sakristan nga imong giingnan di kamao. Kay kamao sa giday na siya. Bugo mo ng buang-buang dako. Nya asa man padong ang pare inigsulti ani. Langit o impierno? Inyong sa tanong hukma noon. Sa unang pagbasa, si Propeta Sirach nagsigig hangyo sa Ginoo nga mohimo pa siyag lain nga mga milagro nga iyang dugmokon ang ilang mga kaaway. Sakto ba tong iyang giampo o sayo? Na iyang tigumon pagbalik ang nagkatibulaag
nga katawhan sa Israel. Sakto to o sayo? Kanang mag-ampo ka nga patio ng imong kaaway, sakto na o sayo? Ha? Kinsay gaingon ninyong dili sakto? Nga sige mamug-ampo ana. Usab ya sa atong ampo, kana bayag yung maingon ta usba ning hunahuna ang kasing-kasing aning kasigig daot nako, makakita unta sila kaayo, din-aon ta sila magpadayon, kay di man kaganahan silang kinaiya, kay mura magkaaway sa imong buot ba ng ilang kinaiya. Imong anak sigig suyop, Ginoo in town, usba in town ni siya, kay kaaway man nimo ang pagkamanuyupay. Ana, hangtod na lang yun nga ma-stress na ka, ya labi na gyud dili gyud ihatag sa Ginoo, maluya ng imong naong, moingon na ka Lord, gibuhat naman ta nako tanan, sige man ta kog simba, sige man ta kog buhat og maayo. Nganong wa man gid nimo usba ning akong anak, wa man nimo usba ning akong ugangan, sige man lang gyapog daot nako, sigihan man lang gyapon ko nilag lutos. Wa ka kakita sa akong pag-antos, ana, sakto na dili. Sakto kasi gagawin dili sakto. Pero kuwang pa. Sakto na siya, pero kuwang. Unsa may kuwang diha? Ang paghigugma sa mga tao nga mudagmal og mupatay nato. Mao na si Jesus nagpakita siya kadto mga propeta kuan pa man tong ila tagna dili pa gid to sila mao ang Ginoo. Pag abot na gid ni Jesus, siya na gid mo'y mideklarar, muadto taro sa Jerusalem, igabot didto ila kong itugyan sa mga pari, niya mga pari muhukom nako nga patyon ko, apan mabanhaw ra ko. Kana mo'y dako kayong kuan, grasya. Wa na mahadlok si Jesus nga patyon, nya iya sa tang gitudluan nga dili mahadlok nga patyon, nga naman mabanhaw ra ta oy. Mabanhaw. Adto bitang Domingos buntag giatake si Brad Eleuterio, usa sa atong mga lumad dinhi. Siya gani ang presidente sa lumad. Nya nadritso gid siya kamatay pa anang umurag wakabot 24 hours namatay siya, nagmisa ko gabi hadlok day tanang kamatayon. Ako silang gipangutana ditong nanambong, wa may gustong mamatay. Nako, patay gani Eleuterio nga 58 anyos, ako padong na rabasag ko mo 58, pila na lang kabuan, wa na musunod sa ni. Pero angay ditang mahadlok anang kamatayon, maatake man sa high blood or mabangga man or madisgrasya or patyon jud ta, pre ato mga pari karong bag-o nga gipangpusil. Hadlok day tana. Hadlok dili. Hadlok sa mo kalisod ana. Pero kung mogamit tag pagtuo, mogamit tas kinabuhi nga Kristohanon, adi angay kahadlokan. Nga naman mituo man ta nga mabanhaw. Mabanhaw ta. Tingali before nabanhaw si Kristo, murag maglisod tag tuo. Pero karon nga nabanhaw na gid siya, iya na jung gipakita nga nabanhaw, adi na ta angay mahadlok. Nya nganong mahadlok pa man ta? Kay wa ta motuo ni Kristo. Mo na ang iya diring pag-ingon gyud ni Juan og ni Santiago, managsuon sila, palingkura miha sa imong isig katuo. Nituo sila nga mabanhaw si Jesus, pero gusto silang mulingko didto. Ingon dayon si Jesus, nya makainomos kupa sa kasakit nga akong imnan. Siya, mo inom makapabunyag mo sa bunyag akong dawaton, kani ba? Kaning lansang sa cross. Insya, sugot yapon mi. Ingon si Jesus, kung mauna, congratulations. Pero ang paglingkod sa akong tuog sa akong wa ko'y labot ana. Ang amahan ra nako maoy musulti ana. Ang inyo hinoong buhaton, unsa man, pag-alagaray kamo, kinahanglang mahimo kang ulipon sa tanan. Alagad sa tanan.
Muna, di kita mahadlok og daoton ta, di ta mahadlok og bugal-bugalan ta, di ta mahadlok og daog-daogon ta. Nga naman, kay ang ato ding role, sama sa role ni Kristo, matod pa niya, mianhi ko aron pag-alagad, dili sa pagpaalagad. Ang ato ding role, mualagad ta. Nya kanang mualagad ka, kapuyon yun ka na, sakiton yun ka, kasabaan pa ka. Purti na nimong trabaho, kasabaan lang yapon kasi imong amo. Nya moingon din kaniya, mura ra bag tabang buang-buang ah. Sakit kay nabi da. Pero imo man ang amo, unsa man. Nya kinsa may alagaran nato, matud pa ni Kristo, ang tanan. Kay kamo mga ginikanan ug ang inyong anak tapulan kayo, alagaran ninyo dili. Og di ka mo alagad, awa na, maimpirno na kaana, mga katuman. Ikaw niya pa tapulan bang kayo? Unsa mang alagara ang imong ikahatag ana niya? Kanang makalipay niya og makapalambo niya. So unsa may unang makalipay? Ayaw sugua. Ikaduha, pakana. Kana, lipay ka na. Ikasuod na ninyo, ikuyog-kuyog sa imong trabaho hangtod makaton. Ana. Nya og digi sa ganahan, ala tagaig higayon nga mobiya aron maka-enjoy sa kinabuhi pareha atong prodigal son. Nya kay wa may kwarta, pabaw ni. Ana. Anya ang sawan, inyo na buhaton. Ang kapader mura naman sa noon taanag nagkonsente sa iyang pagkatapulan. Ato naman sa noong gipatuyangan iyang katapulan. Sagdi lang gud. Total, ang imong role, ang pag-alagad man. Alagari ng tapulan. Makapalangit na nimo. Wa man sa ka magtudlo niyang pagtinapulan. Nagtudlo day ka, wa man. Igo ra man kang nialagad. Makasa ka kung nitudlo ka, ni konsinti ka kung nitudlo ka nga inana na lang ha, ana. Kananong ubang ginikanan karon? Kana bang hunahunas ubang ginikanan ba? Sus kalisod gid namos una pader. Kanang imong gipangwali pader, mao gid nay ako sang naagian. Ana, maana din ba? Mao ning akong mga anak karon pader di jud ko gusto moagi sila ato ning kamot si kog maayo nga di sila maagi dito nako. Na putinda ko ang sayupa nimo. Naingon ani rong imong kinabuhi tungod atong imong giagian. Kanang imong mga anak paagia pud na didto. Nganon di man nimo paagion aron mahimo na silang dili press nimo. Mahimo na silang atbang nimo. Ikaw kusog ikaw maning kamot, kusog ikaw mo pailob, kusog ikaw mo atubang og mga problema. Di jud ka ma-discourage. Unya og di na nimo sila paagion diha. Anang atong imong giagian. Mahimo na niya ng tapulan, dali kay mo give up, dali kayo mo atras, dali kay ma-depress, dali kay masuko. Kay di ka mao mo antos, paagi ana. Inyong paagion. Dili. Mao bitaw na dinhi sa atong simbahan, kami dinhi kaning mga staff nato og pananglitan ako ignon og naman gitay desiderata. Ang desiderata nato kadtong trust kanang Cebu ang acronym ba is BFP mao man among desiderata. Na kung di kay mo mutuman ana pasabot wa mo ganahi ani nga community, magbuwag-buwag ta. Kay lisod mo sa kay pugson mo, kita tanan, tabang ta diya dapita. Nyag di ka ganahan mo apil, pasabot, luoy kay kadinhi, di man ka mo alaga, di luoy kay kastanan, ya community yun eh. Magbuwag-buwag ta. O na, tinabangay may dinhig tanaw, o kinsa tong nakatabang, o kinsa sa tong tabangonon. Nya, og di yun makaya, magbuhat yung sukwahe, magbuwag-buwag gutaway pugsanay ba, pero og alagad gutumon ka ana nari lang kaon lang niya dire, pero ingon nga paapilon ganing community ha, ayaw na lang ngano man inalagaray man ta dinhi nya luoy man kay kastanan nga di ka kamo mo alagad unya sigihan anong kag pugos di luoy kay kastanan. Mo na mamiya gid ang uban. Mao sad na ang simbahan. Wa tapog sa pag-alagad. Pero, ang role na ito mag-alagaray, o di ka diri mo haon sa pangalagad, di, biya,
karon bitaw daghan kay ni alagad nato. Unsa man ning pagpangalagad, gamita ang imong kaugalingon alang sa kaayuhan sa uban. Ako isip pare, unsa may kaayuhan karon na atay culmination sa Flores de Mayo, atong ipabati nga ang mahal nga Birhen Maria, espesyal aning buwana, mo nang doon natay kasaulugan karong pitsa 29 karong Sabado. Nya mo budget anag mga 800,000. Wa man tay mga kwarta kitang tanan nga moabot anang kantidara. Ako wasag ko. Kamo otro. Onya sa itong buhaton magtinabangay mo na atong gibahin-bahin, gapa-style ta la pamalit mo ani mga slots. Gahapon 27 pato kabok gikas Domingo ug sa Lunes 27, pero kahibaw mo pila na nahalin as of yesterday. Ako mo sultihan. Nangagilty siguro to ba pag-announce na ko gahapon, uy 27 ra man ni kabuok, 800 man itong kinahanglan. As of yesterday ang nahalin 306 na ka slots. Kapag ko ay 494 na lang nakani mahurot na noon ni ugma noon. Magkabuang na no magukod ani na naman daghang ka pa-reserve pader murag unya para bas tunga-tunga kus Hunyo pader makahatag pwede og pa-reserve lang kun ako sus reserve na lay imo. Daghan ana nya ngano man kay naay daghang mga taong gustong mo alagad pagkahibaw nila nga mamalit tag bugas nga tag 5 kilo nga packed rice para ihatag sa mga kabos. Pader, ako'y angkon og napo kasako, ako'y angkon og 50 kasako ana. Nay ni angkon og 52 kasako. Mo iyang hatag. Ako ay lang nag-ihatag nga sinako ha, kwarta la ihatag kay kami na lay order. Yawat ka ginansya tagamay. Ingwarta gini parihan. Adi ba akong ingon ba na sa tay palitanan gon nga barato ana tay kuan. Nya kana bang ingon ana ba? Nasa imong ingon nga pader watwata gamay ha. Muhatag niya ko og 100 slots. Sino nga na 100 slots? Ambot idayon ba? Pasabot ni bati nya na itaga dinhi, na idili taga dinhi. Basta alagad imong hisgutan, daghan kayong mubati. Munang kanindot di ay kung mag-alagaray ta. Murag mugaan ba? Pagsulti na ko gapon si 20 city ra. Gool biasan akong kwinta-kwinta 20 city gasugod og 15 human 20 city 12 ray na puno. Ugma 12 na sad sunod 12 ikasabado di ka abot 100 oy. Ay, ang Ginoo may kayo no, nagipangtandog kasing-kasing. Ako guron alas 3 na sa ko gasugod siging basa kay daghan na sa kay nag-text. Pagi dito daghang basahonon. Alagad na sadto. Ana. Kini siya mao ni ang buhi nga timaan nga usa ta kasimbahan magbinati ay. Si propeta Sirach nibati siya sa iyang tibuok nga katawhan motong nagampo siya. Mao sa tuy iyang makaya pag-alagad ang pag-ampo kay propeta man siya. Si Jesus mibati sad nato isip atong manluluwas ang iya sang nakita nga alagad aron kita maluwas mao sad ang pagpakamatay para nato. And that is the perfect way of service, kanang magpakamatay ka. Kana bitang ang imong kaaway kung dunay panginahanglan imo siyang alagaran lisod na oy. Di ba? Nanglitan ron ang kanang gasigig ilog sa imong yuta na sakit, na paralyze, imong alagaran. Yagiilugan kag yuta na. Labi na gyud ug wa na sila ikabaya dito sa ospital. Nya katong yuta nga iyang giilog nimo, iprinda pa gyud niya nimo. Unsa man imo siyang tagaan? Mga naong sa mga kasi may ratag mamatay na pa dire. Di na sa kamulagad. Si San Felipe Neri, ang iya gyud alagad yun. Gisakit siya maayo, gidumtan, sige alagad. Ada na santo. Usahay gyud magkwenta man ta, nangilog na siyuta. Binuangan ko ana. Nya karon pa alagaron ko oy. Bahala ka diha.
Doon na sa ko'y right, oy nga, mubalibad ko ana, nga naman, giunsa man ko ana niya. Daghang kitang subay-subay. Ayaw na nagsubaya. Do your part. Ang imong Christian role, matud pa ni Kristo, kung mahimo mong gustong labaw sa tanan, kinahanglang alagari ang tanan. O ang nindot kayong alagaran, kana yung imong kaaway. Lami kay imong bation. Tistingin ninyo, ako nakasuway naman kong kadaghan. Ikaw mo kung suway ka na be. Tanaw na to, di ba na muagas inyong sipon o luha. Usa sa mga gihisgutan sa unang pagbasa, gihisgutan ni Propeta Sirach, mao ang pagtulunan nga kung ikaw mo adto sa templo, kinahanglan magdala gyud ka og halad. Mao na ilang giingon. Pasabot og mosimba ka, hug Diyos kolekta. Aon sa din na pag-interpret di ay. Basta mo sod kag templo, mo simba kas Ginoo, maghalad gyud ka. Mao na nga sila sa una bisag kinabaratuhan na lang kadto na lang kuyabog sa tukmo. Basta mo sod kag templo, di gyud ka kasod basta wa kay dadong halad. Nya ang ilang gyud nga emphasize kaayo ang kadtong ilang ikapo or ikapulo or 10% na share sa ilang income. Pero gi-emphasize ni Propeta Sirach ang paghalad nga makapahimuot sa Ginoo, una kinahanglan malipayon kang mihalad. Bisan pa kunog magdakag halad pero ang imong kasing-kasing dili malipayon, di sad na dawaton sa Ginoo. Kamuron isimba mo din malipayon mo. Malipayon. Di man makita sa inyong naong, di man gani makita sa inyong tingog, di man gani mabati sa inyong tingog, malipayon mo. Malipayon. Oy. Muna una ha. Ikaduha, muhog mo sa kolekta. Unya dayon, ang ikatulo, niingon diri, ayaw subornohi ang Ginoo. Kay masuko gid siya nang imo siyang subornuhan. Kitang mga tao malipay man tag subornuhan ta. Bisan kamo dia, malipay mo pananglitan ron trabaho ka, nya imong sweldo 700 ang adlaw. Nya kay may man kamo trabaho, aron unahon sa dimog trabaho tong iya, tagaan kaniya 1,000 ang adlaw. Ana, lipay naman ka ana, suborno na. Pero ang Ginoo di kuno malipay subornuhan. Kana bang ayaw hatag sa Ginoo aron tagaan kaniyag pabor. Dili na mo iyang gusto. Hatag kaniya tungod kay nahigugma kaniya nya malipay kang muhatag. Mabutan na dinhi sa ato daghan naman kay nang hatag dinhi. Karon gani na maligya na puntag mga slots na nasa ini hatag. Ang atong hope and opportunity slots gamay na lang nahibilin 1,363 na lang nahibilin. Nya ang atong special slots nga heavenly Mary's Embrace para sa atong pagtapos sa Flores de Mayo, wa pay nang hatag. Diyan na tag 1,000 man to, nya 800 kabuok, nanay nahalin, 27 na kabuok ang nahalin. Ambot makaabot ba kani sa atong duda ko aning gini ayo yun. Pero sagdi lang ang 27 og malipayon din na silang nihatag di. Ang pasabot sa Ginoo ayaw kog subornohi ngano man misaad naman gud siya nga kun unsay atong ihatag ngadto niya iya gid nang balusan og gatusan ka mga grasya. Gatusan mo nagiklaro na ni Hesus kay kani Old Testament man ni si Sirach, pag abot na ni Hesus ang meaning di ay anang gitawag og halad nga imo na siyang gibiyaan. Muhalad gani ka, di na ikay tag-iya ana. Kinsa na may tag-iya inighalad nimo? Ang imong gihalaran. Muna ayaw na lang mo paghuna-huna og hain na gastuas pare. Inyo masang subay-subayon. Kamura ba inyo dyan yung check up po niya. Tanawa ko nubig ingong to father na stained glass check up pa jud kunog naabag stained glass nga gihimo. Di abta toy usa na to dinhi ka donor nga tagagawas nya ningan siya usa man siya ni donate ani kaning ako ning gimasiyar kanini ang
kaning granite ba, kaning niya sentro ba, katong kaduham ni nato giusab, nahug naman noon mga 1 million ni das labor. Kay primero naguba man to nya atong gibakbak nya kanina sa ikaduha. Dunay usas dako nga donor ani nya ning bisita dinhi kausa isa pa der pa picture ta pa der. Pag-abot na mo der paglingkod mo iya yung gihikap ay sus. Abot si kadunit ko ani. Ako sa una pila kay na donate ani niya nga nihikap magini siya ani gyud. Iya yung gihikap la ninduta gyud pa der. Hikap gyud siya una siya nagpa-picture nako. Na ako na nako punig donate dito kay nihikap ra ba kaniya na sa kay ko. Usab sa siya donate dito. Nakaron unsa may gustos Ginoo biyae pasabot kung malipayon kang nihatag ayaw na pagsubay-subay hain tong imong gihatag ngano man tungod kay di gusto ang Ginoo nga magsigi kag kwenta sa imong gihatag. Ang gustos Ginoo andama ang imong kasing-kasing kay duna kay balos. Kay basin niya magsikag kwenta ato imong gihatag, di na hinuon ka ka-appreciate sa gihatag sa Ginoo nimo. Kana bitang ato mga donors dinhi nga hangtod gani sa pag-ingon nga nasakit siya, giisip niya nga kanang gracias Ginoo ang iyang pagkasakit. Naiusaro nato nga donor nga touching kayo ang iyang pag-analyze iyang kinabuhi. Porti ginyang bisiha siyang trabaho didto sa laing nasod. Wa sa higayos pagsimba, wa sa higayon anang pagtanaw-tanaw anang mga misa diha sa online. Karon kay na-positive man siya sa COVID. Sakit siya ba? Di gi-quarantine. Wa naman siya lingaw, di nangupin siya sa mga kanang mga YouTube, mga Facebook, ngita siya og mga spiritual nourishment. Nya kay nakakita man siya sa akong kaniadtong misa ba siging upload. Di sige na siyang sunod ana. Hangtod kuno karon di na siya hapit ganahan jud kunong matuog og di siya makakita. Wa na inspired na kay siya. Sa sige na kurong simba pa der. Salamat gid atong akong pagka-positive karon naayo naman ko. Ako sa una may ratag ma-positive kag usab. Ay ano bang lipay kay siya. Naasay na taktak sa trabaho. Taktak is trabaho, bawa nagi-trabaho. Sige na lang silang tanaw ng misa. Hangtod yun nga, na-addict na kuno sila, wa na siya magunahon na nga mga apply trabaho. Ang iya na lang naningkamot siya nga makatigom siya 2,000 para maka-donate sa Hope and Opportunity. Ginagmay-gagmay kunong mga income, iyang tipon-tipon, hangtod yun nga nakaabot yun siya 2,040 ganyang lipaya, first time in his life nga nakadonate siya dinhi sa simbahan. Nya karon nabalik na sad siya og sakay sa barko nga iyang gisakyan. Ambot ni nadayon baka to malunod. Nganong ka na may atong kwentahon ang mga nindot ganida ko na to ang imong gihatag muna ingos Kristo mubiya gani kag imong mama, imong papa, imong balay, imong uma tungod kanako ug tungod sa ebanghelyo tagaan sa kanako og gatusan ka mga balay uma dinhis kalibutan unya didto sa langit kinabuhi nga way katapusan duhagon na kabuk iyang ihatag suklian ta dinhig 100-fold unya ngadto pagis langit karon moingon ka unya pa der madato ta na pa der timan niha kinsa tong mubiya og amahan balay uma tagaan og gatusan ka amahan kainahan gatusan ka balay gatusan ka uma purti nimong datua pero ang gauna kinsa tong mubiya di inighatag sa niya gatusan ka balay imo ra gyapon tong biyaan nakuha mo awa gyud mo kakuha biyaan ra gyapon to nimo og naa kay kwarta nga imong gihalad 2,000 i-times nag 100 mahimo naman ang 200,000 dili na nimo tigumon biyaan man gyapon na nimo nya tagaan na igbiya nimo 200,000 di i-times na sa nag 100 pila naman na
limot naman ko pila na. 20 million, 20 million na. Imo ra man gyapon ng biyaan. Pero sige gyapon hatag ang Ginoo. Unsa may mahitabo? Daghan, gatusan ang makapahimulos ni ana. Gatusan. Muna si Mother Teresa, gibiyaan iyang $2, gi-times 100, iya na sang gibiyaan, gi-times sa 100, iya na sang gibiyaan. Karon ang order nga kanang Missionaries of Charity ning abot nag mga almost 1,000 tingali houses throughout the world, nya more than tingali mga 5,000 ka mga religious sisters ang nag-atiman sa more than 100,000 ka mga masakiton o mga orphans. Purti na yung daghanas nakatagamtam tungod kay sige man silag biya. Kita sa dinhi karon ini culmination nato na agud tay ipanghatag na sad nga ato laning plano ha, mga 1,000 ka 5 kilo rice. Dili lang ni nato ipanghambog pero almost gikan sa pag-lockdown sa COVID, hapit kada buwan naghatag-tag mga labing menos 600 ka 5 packs nga rice ngadto sa atong mga kaigsuonang kabos. Nga naman, daghan man kay nang hatag dinhi. Karon anasad bang hatag na sa daan ni kana kung naay manghatag ug wa say manghatag unsa man say atong biyaan. Di wa gitay biyaan muna panghatag mo aron atong biyaan. Unsa pasabot biyaan ato sang ipanghalad ngadto sa mga taong wa gani kadawat bisag usa na lang ka kilong bugas. Nya na sa tay kaning panghatagan og mga award nga mga kapilya nga naa sad sila'y gibiyaan sa dangilang kinabuhi nga comfort ang ato sa mga sagala kanatong Flower of May nibiya pod sila sa ilang comfort zone aron mo appeal diri isip sagala. Ang makadawat man gina sila atong first prize 20,000, ang mahimong miss niyang first runner up 15, ang 10 ang second runner up para ni itabang sa kapilya dili personal sa sagala. Di siya mismo nibiya sa siya siyang comfort, matagaan siyang award, labing minus 5,000, kay mao man atong consolation, ihatag po na niya ngadto sa kapilya. Ni tagaan sa na siyang daghang grasyas Ginoo. Siya nang kag ikay Flower of May, 20,000 imong premyo. Nya, imo nang ihatag sa kapilya, di nakahatag na kag 20,000, i-times din na sa Ginoo og 100. Oh, di pila naman na. Di na siya grasya nga umaabot nga 2 million. Awa ka kasiguro unsa pay mabuhat anang bayhana nga maayos kalibutan kana kung magpadayon siya og halad sa iyang talent, sa iyang mga grasya para sa kaayuhas katilingban. Ug mao kana ang kinabuhi nga Katoliko. Ang meaning sa Katoliko universal, malukpanon, pasabot ang atong grasya mulukop sa tibuok kalibutan, pinaagi sa atong paghalad, paghinatagay, dili pagkinuralay, dili pag-iyahay, dili ang pagkinihaay tungod ana mga yuta, mga kabtangan. Uwaw kay taana mga Katoliko, kay ang ato ginuntang mission is to leave everything para sa gospel o sa Ginoo. Nya magkinihaay na nun pulos Katoliko. Manag-ilog anang yuta nga hinatag sa Ginoo pagkauwaw. Kung maghinatagay lang gid unta ta, pagkalipay nato, pagkamalinaw nato. Nya sige tag pangandoy kalipay, kalinaw, nya siging inilugay. Awa tay mahimo ana. Kay nga naman matod pa diri ayaw subornuhi ang Ginoo. Kay kung ang imong grasya nakuha nimo sa dili Dios nung paagi, kasilagan kas Ginoo. Muna ha, muna diri sa atong tubag sa Salmo. Sa tubag nato sa Salmo. Sa matarong. Bantay gyud mo diya. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Kinsa maning matarong ang nagbuhat sa gisugo sa Ginoo. Unsa may sugo sa Ginoo? Biyai ang tanan og ihatag ang tanan ngadto sa imong isigkatawo og ang Ginoo maoy mo bubo nimo sa daghang grasya. Ang matarong dili magsigig tigom og bahandi sa kalibutan, magsigihin og paambit og kana mao na ang kaluwasan.
Si Kristo miluwas nato pinaagi sa paghatag sa tanan, apil pang iyang dugo nga bisag patay na gani siya, gidugsak iyang kilid ning agas pagyud ang sabto ni agas dugo og tubig nga maoy tuburan sa atong 7 ka sakramento. Gihatag gid niya tanan. Si Maria sad gihatag gid tanan, apil ang iyang anak. Kamo mga igihan kay mo inyong anak, kulataho lang na iyong silingan, mukiha mo na mo. Si Maria, gipatay gyud siya nga tubangan, iyang gihatag. O karon si Maria, nakabaton og binilyon ka mga anak. Dinhi sa yuta, og didto sa langit. Gipakapinan pagyod, Queen of Heaven and Earth. Anong, sige na malamog duko diha. Andam na mong manghatag. Sige.